Kakenhon kinong rap lambat kinong rijingri ki badan haka shatri jongka Hill Farmers Union HFU haka arpusau teri ulber araja arpunriu kala lej banyak kendo yo ba prestun tensong usembut menteri rangba kajala baru menteri ubari kmi yakatanat District Council Affairs DCA ban panjing syai halor ke jingbom yo jing menjur naulat kajala yaka Establishment and Control of Markets Rules araja arpusau jongka Khasi Hills Autonomous District Council. Habakran sigilar pathai kubor uba Alphon Bert Carson Teo u General Secretary ulaong banakaliang kinong ram kidap da kajing sngokya namar kajing bampat yo ya kajing menjur ban pentrai kam ya kinigi rules hakaba ula yo jing tip baka file kasakot hangno re hangno ulaong ru banakaliang uba prestun tensong ru udan kaju kajing mut balada udan jing tip unla ban pen urlong no nalor kata ulaong ru bakilaya kran ru halor kijing kibaki noris neang kiman namar kijing tat palat kedor hakaban nakaliang sembut menteri rangba ulaong bun sim kia halor kani ka jingwan kendu jeni minta ya di BCM jadi prestun tensong kadai halor jong ka jing bomyo asen no gubernur ya dituki rules kibade jong ka KGTC ngiyo i mencim senam ro hobna Agust lawan kendu ke pemperi nak por bidang long di Minister of Agriculture buat kumjur ngilawan kendu yo CM apa tu kepor ba Shambor ide CM te kajingwan jongi hi banyak kendu iki kelong ba kajing sakut jogini ki rules what hadin ba kaneka Market Act jong ke KGTC lade pan yo ka sen gubernur Henry ki sakut kini ki rules tedai nak kata kadau nyiwan metagas ngi ban budin balai kini ki rules ki sakut balai ba mlapan gubernur umpan lapan asen hadu mentah te kajingwan ni kendu jongi deputy CM das ngi sungthu ba ka sakut kini ka file hangno rehno pengirapan senguru ya kani nomor pengilawan kendu ya Pak Sirin ru dari Commissioner and Secretary jong ka DCA te kedai kata ko biti isu ka pengilawan kendu ya i se prestun metagas ngi ban budin ya kani ka ya kini ki rules dari ki sakut kata kedai kamat ka pengi sngokya ba ba kumkinong rep nomor ba idan ke jingkermen ka bakrau ba limba ka jingyo asen no gubernur ka por bolong CM iba penyat CM habato ko por pati kongres ibadai IM te Henry ka sakut adu mentangin yo asen ya na gubernur nak takadaw ni sokya ba ya kani te de kata ngot kendum tasngi te nakaliam jom deputy CM yang ba mairu idan ya kaju kajengmut balada itip balik kini ki rules mla pan asen do gubernur te yang ba kanum sempor nakaliam kajumi insa shim kajeng kli hala kabede bakane bat pendap no buat ya kabede kane ka ya kini ki rules kata kadi ka poin ka ba ar ka jingwan kendu jumi kalong hadin ba nilayo i kumto kini kinong risnyang nak kajela kajungi ki machinge but nyimyo ro ka dor ka ba ngiliti kisnyang ngile kinong rat kilakhat yangi hangke hapo barembong bagi tolong ya kajingelang jong kinong risnyang nangta syapo West Jentiaru men singi sajan kila pelong ya kani kaju kajingelang ban pensngong ya kani kajinge jong kinong risnyang pengilawan banyak kendu ya deputy CM tada wajingon kendu jemi deputy CM kedai ba kini ke lai tayo ki ba ngi phone ya minister jong ka veterinary ya chen veterinary ba sanwar sulai ngim yo ya appointment na i bat sakawai ru ikular yangi banwan ya kendu last si ba ar tendrai ha ngi phone chen office iklam wan japo office kata ka ding jinge jadi nomor kata kadau nomor ka jing sukya jong ka senghi borok away ya ki nong risnyang nomor ba kisnyang ki baladi bandi ngimla ra bandi nomor ba ki pantap pala di gador bat kini kidi kicing ka ba kinong ri jingri ki kendu kumtang yang kendu di Pak Preston te nakaliang jungi ila kerjai bagadi ke department kamli ke jungi te kumta ila refer yangi ba ide bali kendu swa ya i ba Frederick Harkungor ibri Commissioner and Secretary bagini kendu sya ya i bagini tai ya kini ki mat bala da kadai ban poi ha kami ke jungi insayo ban betha ban keren sakawai pede kadai ka ba ni kendu pang i kadai ha ka ba kini kinong rep hapo na pangap kaba minchim snam adang ye kenmau kadai ba hagatu ko por kaba kini kinong rep kijungi kile panjarap ya kaba ban yarap kaba ante halap pangap te Henry namar ba ka jingkular na kaliang kajung DC jong West Jentian District hagatu ko por ba kinong rep ki bon banyarap kin ai ka pai kali nang taru kinyarap ni kinong rep la kalong kum ka honorarium te Henry kani kru ka bill ka sokut adum ta
de nomor kata kadau iwan bani kendu nomor bapun kinong rep kila apsa ya kani ka honorarium ka bala pensngau daka office na po deputy commissioner te kani ber khoi kidi kam ki basa ateng ki bakum kinong rep ya kendu jengi de nomor kata kadau iwan mata kesngi ya ka bani kendu ya deputy CM ban pensngau ni jengi sakawai pat ini keren kejingi kedai ba alor kani ka CM assured ni semua ban ai kublai ya ka sarkar balingba ka CM assured ka balayarap namar bahaga tu kapor ka herdor usansar te nakalian jong ni nakali som union nila kerpat ya ka sarkar ba kan yarap dari intervention scheme te ka sarkar kalawan ra ya ka CM assured berkalala pantit san dingka ya ka dor ka jong usansar si number haga tu kapor te ni semua tu ba nakalian jogi nongrap sensar hadu mentaru ka dor ka bagi tit na ka dor sinong si number usansar upoi dor sabu pra sabu kundai but tang hadu sampau nang kata kam kiushu ti bagi ti nasional te kum tang iwan kendu di PCM ta kasni berkerpat i bala da sarkar ka isna ya kinong rep sensar kan pene ya kan ka scheme CM assured ba kala penyerap kinong rep bahwa sampusan dingka ngimpat im kinong rep iong bala da niyo andru pusan niyo pau hadu prapu tingka kata ka dor ka bagi im hausi number tendre haba kayo ka hiat pelat kan ni ismo ba katu kador ka sarkar ka tidru kala yarap bun ikinong rap sisa dan nakaliang ka jong i sa mentagasni deputy CM jongi ila ai ka assurance bala da kalong punta saya keren bat ka kabinet na ka bentaban pentulun biang ya kani ka scheme na bentau snam araja hakatu kapor ka ba governor usain ya ka market act Henry hakatu kapor nakaliang ki isi member jong ka KCDC ki la pha ki la de frame ni ki rules hakapor ka balong congress ki la de frame ni ki rules bade ki rules la pha se DCA na ka benta banyo ya ka central governor te Henry ki rule ki sakot menta de la reklam ki rules namla ban trekam ya kaneka act ya kaneka market act ka bala pass da governor te ni don kam ki rule badai ban yo ya ka central governor kenang ba kani begini ki rules kin trekam kan ding ba kaneka kanila ai da ka jingtho ban nila submit rule ya paro kini ki city ki bangile kendo nadu ka city ka bangi kendo ya i hagato ko parin minister i kong emperin nila ya submit ka to ka stiro tangila ai ko piro ya ka city ka bala ai reminder na ka KCDC kami day ban penkenal ke DCE baka di ban pas no itu kirul enang ta bade nila ai ka city ka bade ka bani ai commissioner and secretary ba civil ba pek ya ka DCE te nakaliang ka jong deputy CM lalong very sure ba in kami ya kale ba yung bakam day so islam ban yo asal kejungan kudu di kalau mai du jinge ha ka bade ba kam risnyang ni bangin yo ka dor ka biang kum kino risnyang nge kudu jinge na ka woi ka por ban di ngimla ban yo ha por ka biang o ha ka dor ka biang tingi kum kinong kindong nge ha ban seng lagi jong gi kam na jong na ka bari jingri bat na ka ba ngibu ya lagi jong gi jingri ha lagi jong per kipra ngibu ya lagi jong gi jingri ha lagi jong gi jaka hai bor ibala kham tam ngilong kinong kendong ki baduna ka jingtang ka jingstat ni persyang ban yang ha lagi jong gi jat ha be de bat ka ri jingri te ka ba kindu jinge ba kalong menta de kisnyang bangim yo ka dor ka biang te ni kerpat ka sarkar na ka ba burom bat ka ba sorit ba kibor ki bahlor kin pensnyo kin sengap bat ki pensnyo ya ka ka bangi kerpat kom kinong ri jingri bangin yo ka dor ka biang ha kini ki por ki bladem ni di kisnyang ni shudin som te hakata ka jingding som jungi ngi so thu ba kayawan katkum ka jinglut bat ka jingdi jungi ha kini kisni ki por ba khndiat ba menta kam yawan shu kom ha ki por ki baladep ha ka jingdi lun som kisnyang ni so thu ka la her she ba palat ka ka jing shim jong ginong khayi ya kisnyang menta ka jingding som ha ka jing shem shispa san pho ki apan ginong khayi Shispa sampo shikilo. Shikilo ho, sispa sampo shikilo. Tengi kum kinong ri snyang ngim so im ya kata kador ba sispa sampo shikilo. Kat ba ki jing thit jungki ka long sispa sampo da ka sem jongi habele bi shagiyo ki hat kador kan nom hir bat kan nom duna ya ka saus pa prapo shikilo ka do. Na kalyang jungi kum kinong ri snyang ni don ka jing karpan ba gi kwa hi bane im lang landu kinong kendong ba kham paji na ka bhormbong bat kumju i bhormbong
bagian wan no dakador kababiang shim dakador kilo ngilo iya kata baki ki dakador kabatan ki di bat dakador kabarem kini kipor ki bakhandian ngayo ban ngayo snyo kalong ba nang duna kata kabor pej habe de kibor sarkar ne kibor jong ka an tingi wan shakmat ban karpa de kibor jong ka an kibor jong sarkar bakin simkhia na ka benta ke jing jungi kum kinor snya ka jing sim junga kumunong ri ke ban yabyang lang ke dei be lak nun no la kaduna hadu kadunur ke dei be na ka arspa sopo sheneng ban palat ya ka arspa sopo sopo long ni kinong ri ngumla su ban pelai ya ka bai bam jong kisnya ki bangiri ka bai dei be bon na bar ngumla batai shai kata ringis tu shai ka bai dei be kata na bawan na bari ka fit ka bai bam ko chongki kamduna nomor ba barok ko kiro material ba poi shani ki dehi ki bawan na bar tingis tu hiya kata long kador jong bam shani sha jela chungi be shaki we state kadon ke ching fair haka dor Kamu pikwa mentah pikwa be kador ko muskil yo bani biang. aku minta long ada long kabala ide hi benyo kador ka arspa sau pho sheneng desi ka sarkar ke dei pat ban bu ya ka tem bahkan revise man gasnem gini kador hakini gisnem ki ba adab nadu November syapo snem arcara stan kador ka kam ka yo kador ni ka por ka bakiu ka bahar mo tang kom nom palat ya ka sispa sau pho kumta ka ngi bu arspa substan arspa laipo te kadang katayo ka bakiu bahar henrei bahkan makan her bahar menta sedu ka sispa prapo sedu ka sispa nripo to kampat juja ken menta hi usnam arpnriu nudu arsan numbar ka her sunan ngene te ka e ka bangi shem ching e bagalong ba menta wat kinong thiet ikisnyang kasi kim thiet shu namar ka jingpohu ka kisnyang bawan na syaba te baboni kinong ri hadu menta kimla bendi ya kasnyang ka chongki ki baki ki dan hasan aga jing kendu chongi menta kasni badi deputy CM ni kamla meni kren di ri ilaka ingi benda kendu shwa ya mbak Fridik Harkengor ibadai komisioner te iong ba hadien mengi kendu stai ngin saya penbej ngin saya kendu biang lat dalda kalong menun Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya